Kanamite popular government siamdo na dinga Manipur government in timeline ahin het sa na howle center in palai ahin solhon BJP government na noya Manipura BJP legislator ho aku na chu Manipura government tha liu liu tundo na ding hi jingle thai ehitan hichidet atepi na tarik somni lasagi zan hi ata aso do diu hinam ti hi tudin muna phai sunga mai thei hole ade a eho KUKI zote ka la azong hotel tin chenga upaho ki ho na khatle Manipura news channel ho ki ho jing na khatin angom do ta na hi 3 May 2023 a conflict zawa embarrassing government vai hopna that 13 February ningkuma ahong ki chai zawa president rule ahong ki patna kompling ding dan a hi ta ji a hi BJP government hi hiti no akino wa popular government khat hi atun do loi lo le BJP government hin ichan ge hama za cha na atu diu hi je a hi aphit le phaya bol do te agu no chu hi in ai pi chu hi le I ho lang hon ipilunggel anei wam ti he theina dingin amasa penin pu pause hu guite thuseina chom khat ga ngai hi ti ve Kenwa popular government he ati la bula pa na kanaza an kana khanga analu na pa na anangai thailo ka hin tu hin izaudo he tai tila mi kita lo pa ga he de he eze chun masanga kana se jing pe ka tu cha jing na la jin delhi jantar mantara obem be ma ka pen lai kana se lai ka gel do jing in ka tu cha jing in I thu se kha chu mo tu cha jing ding hi ngol peng punga ti thu a ka tu cha hi po in a principal pa chun ai thei na lai adi na lai ti chu ka mu jin jen ka tu dat na lai jin popular government ki te I zau lo dio hi ti hi ke ma ke yan tha na he jing na lai na he ke gel dan ta chu hi le bon MLA ho ki resign le ti chu mi pin ki de hi in chu hi ta lo wa hi rong le hi ti hin ubin tin tau hen to azu EPT mechanism hin sendu ham ni ve ki extend tan constitution dung zo ya zul phagu ki extend a som le thani kum khat chu thing sen hita in kum 2 times of 6 months each kala chu president's rule chu ki imposed hello hi in ta chu EP mechanism a hung po do de han na khat chu hung di hi in hi chi hung ding pa chu popular government na iga join diu pa sangin phachom te jin te katie he ke hen to achu a Manipur a ko na separation chi se ne chapang kai ji e cho a hi wa nga se te nga ye chu Manipur a ko na ki po ta Manipur government ko ma ki ragu na chu ek MLA khat minister khat dei khat hi khat tu khat na hi ja se le chu na phachom tam ta na se do de hi a hen la political aspiration stand nay ta mo khat na ki gel ha I hi le he ta bongoi chat na he bo ne he nang election campaign asum chu jala na su lu na le lo lai mana na pu thung te ding ero le apan le 2027 le seat azuna ga to wa hi le at least driver hi jong lang driver pa leon ko ga belang kun to lo tia ka sei the hi ti excuse hol na mana kapan te di na he pon he ke wang chun popular government ki ti mong main hai to hoi lai mun he jong le assembly se hello center he jong le delhi he jong le hoi lai he jong le ama ho to hin to khom lo wa chu phaji student community hi na pa ju thep na hi chu ken jong kana sei sa chu ka success ro ko ma student ki ti chu ai bo we pan khom lo di hi ka ti yang chu separate administration ki chen tan thu mo te ti wa le ki chi di hi yang chu ki chi sana un di hi je sei them le ngai lo ki chi sana den ti le pe ma akalar hum po de chu to a chu sei them na kha khana tai sei to le ding written assurance nei pi win ki ti chu government alung vet na tabang alo na government kingol bon na tabang so government ha het so ke cho
chi a bol hi ti kha ti lung gel ja bol hi ti chu se ngai lo a hi thei lo di bu chu i te tàu ham i piam ka chu la ke che tai den wa mi pi to e ke tho wa hele a pi hele mi pi to ke tho wa hele su hen lang ke je si hi long la chu ai short long story cut panda di he jeng January det 12 ni a kuki zote en gohati muna hichi Manipura government kisim do na dinga lung thuthum hon aki ho naw ho PR a hin bolwa popular government hi center le state government in written a time bound commitments a hin pi ding thu a sei zo wa hin January det 14 ni a chu MHA advisor for Northeast AK Misra chu paitula hunga BJP legislator ho zo se anakimu pia abana chuchanpur lang azut ki na iho kukizo emles ho zong anakimu pi kitchu a hikinin a hi khatve nivel be ma long chu manipura government tha sim na ding thu a BJP manipur president nu Shraddha to chief minister lui biren zong delhi a anachil hona home minister Amit Shah to kimuto hlamchu a hikinin ahin aman inphal hung thlunin i macha khewna thulhon hi press wa koma yong na seipun chitengle ama chamtain jong i macha hi cho chung thu a hin don but na yong na nei pun i macha na seipun a hi halang khana tuka la social media dunga chun hills area committee MLA Dipu gang me hi centerin chief minister a hlengo i ti thu kinin ama hi nongba consensia MLA hi na bana ama hi meilhei jong hilo kuki jong hilo hi ji a hi centerin ama hi aka la a neutral a mu ji a hi adeyu a hi akitikinin ta san theilo ham wang chu ake chen hi la in a hi he chibangai chun e ho kuki zote MLA sola jong mi thumi government sima zawdinga omovin cabinet chan ge jong amu diwin ake sei kinin a hi hi chu thu a pu he jang mi saw holna chomcha ga angai ki thi ti we Discretion is the better part of bravery. Ekiti ne ang khat umin. Mo chun lang hana cha lo the lo chu MLA ho chu especially the 7 BJP MLAs or chun pressure yong chu from every nook and corner chu amu du chu dit sa lo me. Chi pressure dung ju yang chu a hi thei lo ding be khana chu popular government chu ki form nom le ki form han a hi na ki form ding le ti han ya chu PR cho bol ham ama kichi sa na motive wang chu ka hepon a hian ei mudan chu ka na dan ju ji chu hi ya chu sometimes din mun khat na im ting le pressure pa yong ha chum ben om ti na ki din mun na om lo ba chun ke thei lo he ke shot bul chu lo bul gu he poi ti khat om nom ji se au chu am ho chu ti ya chu se hom nom ba ke hepon ei ba ngin tu nya hi MLA ho swami nei be your population here, let's say 7 lakhs. Mi so mo hi tu na mi pi lung lai lo na aung sa lo ni new le si 7 lakhs o him kip chat na hi ki vedi hi ti wang chu ka ta san lo na position and power chu na boy pi de ham na nam ti chan na boy pi ham ti wang chu I think they have to choose chi wang he ake san chi lo ngai na power position de ne le pu vung jagin chu power position ne ya ko lung koi chun na power position chi he ta lung set na ane yo lung set na be hela ei bol pi wa tu na za ta chu pang mel hoi ta chu tu na fu ita ei koi pi fu visa chu why we are so fast in forgetting those things, why are we so fast in forgetting all those pains and sufferings na chi chu ikigel pa no ngai a chu mi som ho chun na aki suot now chu thal choi hoi mai thei na e wangin sumil paute lete sa irana mipi movement khu beute mipi ho hin beyond our bearable capacity ahung hi ting le mipi ho
population hi zat hi thi le hin hi an boi pi lo ting le chiting le chun koi hi ta ding jo de lo ding chia chu chipa bang hi we must not test the patience of the people chia chu Mipi sentiment kala popular government joining ho hin kusei ho bang to anong ata ajo wang chu ke pon 3 MLA so chu ready a kisei kit cho mel mate ho chu piha e ho ke ka la chu ki bung kan namu chi se ham la ke hello ata hi kha le bang 3 MLA ho na tu nya pu vung jagin as escort po ma chu mob ho khuna chu hoi di lo hin school izat na yong la chun Mipi sentiment against an kalso na le mob hizat ho yong hin na mob vet lo du hiti wang chu understood na ai mo police jurisdiction na overlapping tam ta e ball pi tau chu ale even stronghold i heartland di san wa chu amo hung busa ba yam thei loi koi ju thit bol thei loi koi ju na ani na chu amo chu tam te he indu sa pun pat ba chu hung lut be chai na le e ho jo minority tha na tiu chan som chu ai cho to bang chu om lo na ding la pa ni ga moi shu theng pi ba ka mu chu sai shu theng pi pat ba chu theng sa ki koi jing ai mori ho yan lang kang pok pi yan lang lam ka he na chen na wa chu thing sa na ai yum diu ha di chu Manipur chu highly communally charged state chu e chi ta pang din muna chu i mum na ba chi ho tup cha na dat ta thing sa na yum na diu the ni god pi wa ka mo man la tun pa bang chu chen hi chi perspective ma chu sei ni ngali ho a he a chom jo ka mo chu su min lo du chu na go ga ma chu mai thai ho bu sa na ma ke ta chu ken ka sei chu mai thai ho to jo na sei i boi ma sa wa i kini lai wa chu ka sei chu khoi na sup ki ma te noi gun da nung si cha na lai bu se atei na noi gun tau ra khoi gi lam da chu noi yum sa hal le lam pi khoi min mangai na nung si cha na lai bu se mai atei na noi gun tau ra bu si kari gi noi khoi gun na mai tau si ipu pa thap de ge khoi nung si cha na lai ne ipu pa ki san lai no na leng pau ki san ko hu lo ham seven year devastation na yung gam na da sa ba ki hon ko hu ba ka le pu ni lo ham na leng pau chandra kirti en lang koi yong le a thi na dik mo na hu to ba hita chu ka ni ki thu pi lo ham hoi lai mo na chu ku ki ho to me le ho ki na ti ju history nom bang a le bi ja chu tu na ju ki ho chu ngai ta he na bo la ti chu cho yong ju ki sei na ja chu ki chan tàu bi man khang da ba di ki san naung ka hok na tam chu ja chu mi na het thei lo le i dei chu i gam chu pathen e shu thing pi win e shu thing pi chi hon a thega ki koi ji ma ngai a chu ti lo le i chi ta ba nga chu hung ki lo de a ji chu ho pat ni lo ma na ki pat wa i chi chu chan ki la ki shu thing thing sa na ki koi ji ngai ti chu ka sei ti lai khanga thing noi mi a thu za le ki ho je ki ta je ki thing de dan pha chu ta lo jo ta i thing noi mi ho na su me lo de chu na a ji chu amo se te tan choi ta lo jo mi pi lung so dan la lung nat dan hi a het thim lo wa le mi thal chu mi jo se mi li mi na choi ta jo to ai a cha chu amo hin i pi ha an jo se a kam wa se do ta lung chang wi ki ba na e pui te ngai cho chu ti lo wa e ki jo te pa ba hi le pathinin a purpose hi tu ta na hi amo hi lam kai na chi cho pathin purpose sun lo na di la pathin amo dang an hian leng khat tu na a purpose su lu lo na de chi leng chu pathin na khat a hian chu chi ta bang ma tu na chu group mo jong tu cha na sa mon talk spearhead e bol wa mo lam kai na ki chi en
amo hung kita lo wa pathinin ei gon piu hi bang hard earned reward ka chu imul ei mu amo try mu lo develop pathin amo man khiam pa dum de Emleson het diu chu Bible lot jinun ahin da hla nagam anungaya anung vet kit ji achu chithang chitum kiso dena kitung goden ahitan to anong honjong infal nanungai te te kino hi lot jinu banga ni khatle nong kitun god den te te diu hi ti hi namabanu ahin pathenin chen khomdia ai dei lo ji wa in puido ahin nale zot got te te ule nomu diu chu nom loading a hi ti chu a hi kinin MLA vunjangin valte zong nang biren advisor pa MLA na hi atiwa ade be uham melhai hon tha chaidi 80 ti zengwa nang hon nas gote te hi lungdon chu na hi tawen hi e ho hi thu asat pet lebo khoda ji hi win igal mi ho hi chutinai sai lo chu a hi kit win lungmong sela yom teong lebo in bol kit tho tho diu chu a hi kit nin ilungwa hi chawa thu ikoi pomowin tun pu he zang mi saw holim na khat ga angai kit hi tiwin tunia dinga government siam na ding thu hin sei hi chan hi sa urtin hi chan hin chaita hi ti ve nam mi pi ho ko ma it's a platform ma ka ti ka tiam na nom chu nam pi in pathinin lam kai ei pi na devin tau tu din munin ei ho hi kyang moi ching be nam mi hi be amon ki seu le ke kom hela ti devin thing selen sei nge nam lam kai nei lo we tunin operational area lam kai omen apung la chang la bo bu sa thei ti chu nam pi lam kai lo we tunin thal choi group tam ta nei vin ama phung le chang lo la a gabusa lam kai ka hi ti ka he tunin lam kai ki ti chu aphung le chang thu lo din hi a chi na jong sa chu ipi phung hen lang ipi tribe cha jong le ama hi kalam kai hi ti a min apom thei ngai chi chu tu nai nei lo chi chu nei lo ji wa chu anjo ka sei centralized leadership lo ji wa tu ni chan dia hi ni na mo hi a khan to ding bang khang to lo mi pha ding a yong i chan jong i pha zo zo hi chia chu tu nin pathin ko ma tau tin pathinin ka sei jing hi ho inam wa ding in to go na nei hi chi to go chu i se na diu hi pon i phat thei na diu i khan to na diu i khunung diu i kinep na diu ki che sa na pathe nei gon pi u hin hi cha hi ei gon pi nau i sun thei na diu a chu tu na hi kai khan ngai chan tu nen gam thuma i cheng ovin gam thuma cheng nam ho hi akai khom thei apui khom thei ai lo le gai thei hi chilam kai chu tu na i ngai chan aji chu naw so nat ke pan hin naw chu ping do ding am hin hi chu ping do da ding a chu lam kai chu tu nai ne we chu ta thon na chu chai na ka sei nom chu inam wa nat lin pin hi kigin mo tu hi speculation jong i hat be seven lam kai ko ya ding ayong hi pe lo he tas tu ni in kigin mo tu bol pop de ke bang ka ging mo poi doctor sei den in media platform ha jang pana sei le ka ta sat jing zo sei le pathin atma chunga ko na pinan te poronin nam ngai lu nau chan he ka din nau he ti le ka ta san he ke ba zo sei le pathin ni no ma chunga go na pinan te zo zo thua nam ai sat ba ai pui ba le se bang chu pathin ni jong mo bet pon te ji chu tu nen pathinin to na nei hen chia chu athu pi pen chu lam kai ingai ve hi chi lam kai chu na khat na pathi na koi ding an ni na nam koi ding ei mi ki ti phat chu ama thi san le phe no wa again thei jing gel thei jing
lâm cải tu na chu in ngày chậm này nếu giống cái này điều hiện chỉ chu ít tàu được chỉ chu hậu bung tin là tàu tin anh ngon được thấy tàu nằm chứ mình đã dâu sợ tàu thì và tiền này chỉ chu ấy bị nhiều lệ thì năm một phải về là cái tụng độ để chim thiên bạ phan mình tin dâu thiên bạ phan mình để tu này ô thiên bạ phan hết thì chỉ bạ là đi ngã chú lâm cải mi pin cả lâm cải pa at ti thei koi phúc koi cha hong ni hit ama ju cả lâm cải pa he ti thei lâm cải tu ni ni ngai cha mi tao thì chú chạy là cái gì